Nagduwa na kong cellphone dire. Bye. Ano po ilang ha? Kadong mi palit o barbecue. Sudah tidak pada gana. Lupad-lupad. Nagako nung dahil kadana no. Our bikiran. Ini barbekyuhan. Dali, kapaha kayo. Yeah, buyag-buyag. Mana yung barbekyuhan ni Remy? Nag-isa ka diba? Barbecue. Ito bang? Palit barbecue. Dara. Nanay. Makitaan ka atong kuanay, Facebook nay. Ay, palit. Katawas namin. Ngit-ngit pa kayo. Kita kayo, di na kita. Nantiin na, kinamitikan. Diyan na po. Toy, pura na si ate yung toy ba eh? Diri na midoy. Ari na doy, ayun na doy. Ikaw na to, feel ka ni doon man. Ikaw. Ganun sa ka doy. Ganun sa ka da. Asam ka pa dong Marley? Asam ka magsurusuroy? Ay, sus. Hayag basta ingan na. Unsa po mo oras sa magsuk? Pinaypay. Kuan ka na. Biniknit wa. Hari ko aron hayag. O biniknit mo kan pan. Tayo. A few moments later. Matik sa daplin mo.
Jai. Kore abre. Nagunsa ka? Abri hari luyo, Jai. Jai. Abri hari luyo. Jai. Abri hari luyo. Hai, Jai. Hi. Hi, ni uli na si mama kay kuan na. Nila ko inya ni uli na kali. Nagbalit og sudan. Barbecue. Oh, barbecue. Yehey, di ara. Yeah. Tara imong pasalubong. Oh, thank you. Unsa may ingon? Ma. Welcome. You're welcome. Tara mo pinindot. Hindi na nakan kay mo kaon pa man kag rice. Gusto mo ko. Mga ka-berks, nangabot na mi. Karon pa dyan mi nangabot. Karon. Mga na mi padung. Okay, gutom na. Hello. Morning, isud ano mo. Panihapon. Kanini ay. Woohoo! Run, Sarah. Wala pil siya ni.